cy'umugore yabyaye. Umugore yabyaye umwana w'umuhungu yaca ahumana isomene yose. Uno munsi muca mwihutira kuja kubibarutsa. Kera ubyagezwe ugiye kwibarutsa cy'umwana ukamukoraho. Bwana Yesu asifiwe. Hari ibyagezwe bitandukanye. Inyuma y'iminsi 7 yahumanye, ku munsi w'8 yashagenda gufata umwana wiwe akamukeba akamubwira circoncision mu Gifaransa. Hanyuma inyuma y'iyo minsi 7 hari indi minsi 33 umugore wanjye yabandana ahumanye iyo abyaye umuhungu. Bisaba ko yabana iminsi 40 ahumanye atamuntu amuraba atamuntu amumwegera. Abyaye umukobwa yari iminsi 80. Ibyo ndabivuze mu ncamake. Abyaye amahasa y'abakobwa yari problematique umugani w'urama. Tamwimbira iminsi y'abarahumanye by'abana b'abakobwa babiri. N'ibindi bitandukanye rero. Nje bituma muri Kristo Yesu atamugabo batanu umugore twese tururu. Ubwo mutamena ba mama. Haleluya. Ndetse n'abagabo bavuze amen barishimye. Muri Kristo nta mugabo nta niki. Nta umugore. Kristo rero Yesu yaje kudukura ko ibintu bikomeye cyane tutashobora kwikurako. Icya kabiri abanyamahanga natwe mu gitabo cy'Abaroma cyo cya mbere cyo cya kabiri batwereka yuko tutahawe ibyagezwe n'Abanyisirayeli ariko twahawe ibyagezwe bihagaze mu mico y'iwacu mu migenzo y'iwacu mu gice cya kabiri mu Baroma barabivuga kuko azavuga ati none abantu babaye batazi ibyagezwe n'Imana none bazocika urubanza gute umunsi Yesu aje guca imanza Pawulo cyandika akavuga ati bazocika urubanza n'ibyagezwe by'aho bari basanzwe baba mu migenzo yabo kuko mu mitima iwabo n'abatahawe ibyagezwe 10 bya Mose mu mitima iwabo hari ikibagera cy'igishushanyo cy'ibyagezwe bya Mose. Rero mu Burundi umukobwa yabyariye iwabo amutahere mu Gisuma Yenze je umuntu yakoze ikintu baramwica baramukumira uwitera hano hari ibyagezwe amategeko societe yashizeho kugira ngo abantu yakurikize cyane igishushanyo cy'ibyagezwe bya Mose. Una Mose afite ikibazo mu ishengero rya Kristo yuko tudatahura igikorwa cy'ibyagezwe bya Mose cyane cyane kuko ibi Bibiliya turayifise turayigenda turayisoma ariko tutahura ibi Bibiliya neza ingene ikora n'ingene ibyagezwe byanditsemo bikora. Shaka twige shaka turabe ibintu nyamukuru ibyagezwe byaje gukora bya Mose. Ni ibintu biri muri Bibiliya kandi twagusoma cyane. Reka dusome ikintu cya mbere ibyagezwe byaje gukora bya Mose. Ibyagezwe bya Mose mu byumbe cyane. Ikintu cya mbere byaje gukora nuko bimenyekanisha icyaha. Igikorwa cy'ibyagezwe cya mbere nuko ibyagezwe bituma umuntu amenya icyaha. Abaroma 3:19-20. Abaroma 3:19-20. Abaroma 3:19-20 havuga yuko ibyagezwe bituma tumenya icyaha. Kadusome havuga ngo ariko turazi yuko ibyagezwe bivuga byose bibibwira abaganzwa nabyo. Turazi yuko ibyagezwe bivuga byose bibibwira abaganzwa nabyo abo nabo n'Abanyisirayeli. Hanyuma avuga ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Kugira ngo umuntu wese ahore imbere y'Imana aho umuntu urubanza ushobora gutsinda. Nje gituma ibyagezwe byatanzwe. Umurongo wa 20. Kuko imbere yayo ata muntu azotinanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe. Imbere y'Imana nta muntu agiga umugororotsi n'ibikorwa bibwirijwe n'amategeko ya Mose. Nta muntu ashaka kugira umugororotsi kuko no mu isezerano rya kera ntibyabashobokera. Nje gituma hariho ibimazi batanga ibimazi igihe umuntu yacumuye yatanga inuma impene cyangwa intama cyangwa imfizi y'inka kugira ngo ashobore kwemerwa n'Imana mu kanya gatonya akabishira umuherezi akamutangira ikimazi akamatura kumugisha w'Imana. Ariko tubona neza yuko igituma cyagazwe yatanzwe cyane mukuru kwari kugira ngo umuntu abuzwa n'urubanza imbere y'Imana. Hanyuma ndavuga ngo kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha. Kuko ibyagezwe nibyo bituma umuntu amenya icyaha. Ibyagezwe nibyo byonyine bishobora gutuma umuntu amenya icyaha ko ari icyaha. Ntushaka kumenya ikintu ko ari kibi batakubwiye ko ari kibi. Umuntu atakubwiye ngo ntundabe mu maso ushobora kumenya ko ari bibi. Umuntu atakubwiye ngo ntukore iki umenya ko ari kibi. Rero Imana yahaye ibyagezwe Abanyisirayeli ku musozi wa Sinayi cyangwa wa Horebu kugira ngo bashobore kumenya ibyaha Imana ikunda yaha abantu. Turabona mu Baroma 5:13. Abaroma 5:13 haravuga ngo kera ibyagezwe bitaraza icyaha
ariko ngo abantu ntibaharurwa ku icyaha. Icyaha cyari mu isi, icyaha cyari mu isi, ropesheti na romonde. Icyaha cyari mu isi, ariko abantu kuva kuri Adamu gushika kuri Mose, abantu ntibaharurwa ku icyaha, baharurwa ku rupfu. Uyu murongo wumvirije warigeze kumena umutwe imyaka myinshi, ariko nza gusanga ikibazo abantu bari bafise nticyari ikibazo cy'uko bafite icyaha muri bo, cyari ikibazo cy'urupfu ruri mu mitima yabo. Tuvuze urupfu, ni urupfu rw'ibihe bidashira. Hari ubwoko butatu bw'impfu. Hari urupfu rwo mu mpemu, nibwo rutangura, nibwo rwabaye kuri Adamu igihe yacumura. Ubwo rupfu rwo mu mpemu ni uko umuntu aba atabigendanye abisetaniye n'Imana, imwe muri yo yarapfuye. Hariho urupfu rwo mu mubiri, rama fiziki. Ubwo ni urupfu twese tuzopfa, ariko ni urupfu twebwe dukijijwe tutagitinya. Ubwo kubaho ku Mukristo n'inyungu, kandi gupfa ku Mukristo n'inyungu. Muvuge muti amen. Twebwe tumeze nk'abandi batinya urupfu, turabanza kuko urupfu rubaye ndagiye kwa papa, ngiye kubana n'umwami wanjye twijyamanira. Haleluya. Urupfu rwa gatatu, urupfu rw'ibihe bidashira, na mort éternelle. Ubwo ni bwo rupfu n'abantu batarakira Yesu umwami n'umukiza, kubera impamvu zabo zipfuye bazoza kubamwo muri wa muriro. Ariko Kristo Yesu mu cyo yaje kudukiza, yaje kudukiza urupfu n'icyaha. Rero turareze yuko Imana yahaye ibyagezwe Abanyisirayeli kugira ngo bashobore gutahura icyaha, bashobore kumenya bati iki n'iki Imana ntibikunda, ibi n'ibi tubikoze umubyeyi wacu Imana yacu ntibikunda. Icya kabiri, ibyagezwe byatanzwe kugira bigwize icyaha. Bwa mbere byatanzwe kugira umuntu amenye na connaissance, amenye. Icya kabiri, kugira ngo bishobore kugwiza icyaha mu buzima bw'umuntu. Ucawumva yuko ibyagezwe bitaje kugira ngo bikize umuntu, byaje kugira ngo bigwize icyaha. Abagalatiya gatatu, Abagalatiya gatatu umurongo wa 19. Abagalatiya gatatu umurongo wa 19 n'Abaroma gatanu umurongo wa 20. Abagalatiya gatatu umurongo wa 19 n'Abaroma gatanu umurongo wa 20. Imirongo iryoshe cyane, iryoshe rwose. Haravuga ngo nuko ibyagezwe ni biki? Byageretsweho kubw'ibicumuro. Ngo ibyagezwe byatanzwe kubw'ibicumuro, ngo bigumeho kugeza aho urubyaro ruzozira wasezerano, iby'isezerano. Kandi byahawe abamarayika kubigera nabo babiha umushikirirwa w'amajambo, uwo ni Moyizi. Rero ibyagezwe byatanzwe kubw'ibicumuro. Reka dusome umurongo wa 20 mu gice cya 5 cy'Abaroma, urabisigura neza gusoma. Uravuga ngo ariko ibyagezwe byaje nabyo kugira ngo gucumura kugwire. Ibyagezwe byaje kugira ngo gucumura gushobore kugwira. Yamara icyaha cyagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwashobotse kugwira mu bwoko bwa amen. Ibyagezwe byaje kugira ngo gucumura gushobore kugwira mu buzima bw'abantu. Abantu b'abanyabyaha, kuko ata mategeko ahari ntacyo ufise urengako, nta kintu kimwe ufise urengako, ugenda widegembya. Ariko amaze gushiraho amategeko ugenda wiyubara, ugenda uvuga uti ikintu kirengako hari igihano. Nico gituma ibihugu bifise amabwirizwa shingiro kugira ngo umuntu yarenze ko afise uburenganzira, afise n'icyo adategetswe gukora. Rero Imana yahaye Abanyisirayeli ibyagezwe kugira ngo icyaha gishobore kugwira mu buzima bwabo. Turaza kubibona imbere. Rero icyagezwe kiza kubyura ishaka y'icyaha muri wewe, kiza kubyura morale y'icyaha muri wewe, kiza kubyura kiragwiza ropeshe muri wewe, kiza kugwiza kubikunda ibyaha, kiza kubikora mu buzima bwawe. Rero turabona yuko batubwiye ngo ariko mwaye icyaha cyagwiriye ubuntu bw'Imana bwarushije kugwira. Wacawe bati none byagenze gute mu buntu bw'Imana bugwira? Nje tubona mu isezerano rya kera Abanyisirayeli bibiri bita mu bwoko butagonda inzozi, niko Imana yabita. Bisubiye ko n'abantu bagarariza. Turabona bari kugendana n'Imana baba mu bugaragu bagenda muri Kanani, yuko bagenda barakora ibyaha. Hari igihe hava abantu 3,000, ahandi 24 bakoze ubusambanyi n'abanyamahanga. Hari igihe bakora ibintu bitandukanye bagashobora igihano aho nyene, kubera iki icyaha cyaba cyagwira mu buzima bwabo. Bamaze kumenya ibyagezwe, bace batangura kugendera mu kutubaha Imana. Ntibyasigura yuko batasezeraniye Imana ko bazobishitsa. Bari baragiye Imana ati Imana webwe uvuze byose tuzobishitsa. Mu kuvayo 24 umurongo w'indwi uja gusanga ngo bace bagisezerano ry'Imana, bafataho Mose yanditse bya byagezwe
bashobora gufata bagira isezerano n'Imana, bagira alliance, isezerano ry'ibyagezwe, bashobora kugira n'isezerano ry'amaraso. Amaraso akavuga ati by'ukuri aya maraso turayamenye kuko nta maraso amenetse nta sezerano rishobora kuhaba. Iyo twashingiye intayo y'uko ibyo uvuga ari ukuri kandi turabyemeye. Ariko muri ibyo nyene hariho iby'Imana ishobora kugira provision Imana yabashiriyeho kugira ngo barenze kuri bya byagezwe bashobora kugirirwa ubuntu, ntibashobore guca bapfa. Ibyo byari iby'ibimazi batanga, hari ibimazi Imana yabashije bazotanga ibihe bitandukanye tuza kubibonaho. Rero icyageze cyo biza gukora kiza kugira ngo icyaha kigere mu buzima bw'umuntu. Icyo nicyo kibazo dufise rero uno munsi, aho abantu bavuga ngo dushaka kuba mu byageze mu ishengero rya Kristo kubera ko batabona Bibiliya ingene imeze n'ingene ikora, niyo ijambo ry'Imana rivuga kubyerekeye isezerano turimo twebwe. Ugasanga umuntu ashaka kubaho ubuzima bw'ibikorwa byiwe, ubuzima bw'ingufu ziwe, agaza gushika ahantu aho kororokera Imana kuba yisanga kuma ananiwe. Ugasanga umuntu agenda ananirwa ku munsi, aguma abaho mu ntege nke, aguma abaho mu byaha, agashikira tumva ageze ahantu bamwe baba kubana na bene data basigaye babahunga. Afite yuko ko abakizwa ari abantu bigira ibintu bya grave, babakizwa ngo jewe baramena umutwe. Uwo ni umukizwa akavuga uko ubwako babakizwa baramena umutwe. Ugasanga ubuzima bwiwe buraremereye, ubuzima bwiwe burabishe. Si umukizwa anezerewe Imana, ni umukizwa yumva Imana iri kure yiwe, ni umukizwa atarumva yuko papa God mugane muraha Imana data umubyeyi wacu amukunda. Bwana Yesu asifiwe. Rero Imana ishaka tumenya ko ibyagezwe biza kugwiza icyaha mu buzima bw'umuntu. Icya gatatu biza gukora, biza guha ububasha. Bigutuma umenya icyaha, biragwiza icyaha, ariko bihana ububasha, la puissance. Ni amplificateur byageze, biza kwamplifier ubupeshe mu buzima bwawe. Kadusome Abaromindwi umurongo w'umunani, Abaromindwi umurongo w'umunani, n'Abikorino ba mbere 15:56. Abaromindwi umurongo w'umunani, Abikorino ba mbere 15:56. Kadusome Abaromindwi Romains 8, haba ngo ariko icyaha kibona urwitwazo mu byagezwe gikorera muri jewe ukwifuza ku buryo bwinshi. Kuko icyaha kiba gipfuye ibyagezwe bitariho. Wari icyaha kibonye urwitwazo mu byagezwe, wari nagambo icyaha akazi kacu ni ukubunda ku muryango gusa kugira ngo kirindire itegeko umuntu yahawe, hanyuma kize gushaka kumukera, kumushyiramo inyota yo kubikora, hanyuma asanga yabicoye. Wari nagambo icyaha ubasha bwacu cyagezwe. Reka dusome mu Abikorino ba mbere 15:56. Abikorino ba mbere 15:56 turasoma imirongo myinshi kugira ngo twumve neza icyo Bibiliya bivugaho. Abikorino ba mbere 15:56 havuga ngo ibyaha nibyo ruboyi rw'urupfu. Bari majambo ibyaha nibyo bibyara urupfu mu buzima bw'umuntu. Ni kujya kuri ruboyi rw'uruyuki rwa gukomoye, ibyaha nibyo bibyara urupfu mu buzima bw'umuntu. Kandi ubushobozi bw'ibyaha ni ibyagezwe. Ibyaha nibyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha kugira ngo umuntu akore icyaha umubwira ibyagezwe. Mu isezerano rya kera turabona neza yuko hariho amategeko bahawe, ariko Abanyisirayeli ntibigeze bayakurikiza gushika aho bose bararira bakifuza igihe turimo. Barabyifuza amategeko wahawe umuntu, amategeko muze murari mu buzima bwa misi yose. Ababyeyi baza ko mubizi, abantu bafise abana n'ababaye abana cyangwa bakiri abana n'uno munsi, uyu muntu akubwiye ngo ntukore iki, uje usanga wagikoze. Umwana umumujije kuri gati isukari, umubwiye ati peti genda ugati isukari kandi nyinshi, hamuca uzumbeshe utayigaze. Agasakubwiye ati mama cyangwa papa wamaze ati warigaze isukari wewe, reka nawe unarigaze. None ku muntu nawe yuzuye isukari biza no mu ntoki. Icyagezwe rero kiza kubyara kubesha mu buzima bw'umuntu, kiza gutuma umuntu akora icyaha, cyo gutuma mu mashenga turafise ikibazo cyane, aho abantu batabwirwa Yesu cyane, batabwirwa umuntu n'urukundo by'Imana. Uca gusanga abantu n'abarobere, uza gusanga abantu n'abagumutsi,
abantu batari motive n'ubuzima bwa Kristo. Ugasanga umuntu yacize intege iby'Imana icyo kimubwiye, araza akaririmba, akavuga ubutumwa, agasenga, akidoga, agasiba, ugasanga amayidogera abarongozi, akavuga sinigera bameze, sinigera babaye, n'umuntu amatora amakosa gusa kubera iki kibazo siwe, ibibazo n'umuhagaze imbere amurongoye. Avuga ntugire ibi, gira ibi, ntugire ibi, gira ibi. Ugasanga umuntu kubera twakuze muhira baduha amategeko, tukaza no mugakiza twibaza ngo n'Imana ni kumeze. Ariko Imana cyatandukanye n'ababyeyi bacu mu bwo cyambere. Rero amategeko ibyagiye icyo biza gukora, biza kwamplifier, biza kububasha. Umuntu ushaka acumura uzomuha amategeko. Uzomuha amategeko mu migenderanire yawe n'abagenzi bawe, n'abavukanyi bawe, ababyeyi bawe, abana bawe, aho mukorana, uzomuha amategeko. Ntugire ibi, ugire ibi, ntugire ibi, ugire ibi. Udasanga icyo kintu mu bujije asanga yakirenze. Kandi abereke. Ngira bamwe bamwe muri mwebwe mu miryango tuvuga atandukanye. Ariko byari imiryango inzi abagabo baho, abapapa baho ari abantu b'abanyabyagezwe exposaire. Ubuzi ibyagezwe birengeje urugero. Usanga utuntu twibera dupanze. Agenda ku kazi yapanze ikirahuri, ibintu byose muri salo yabipanze, ucuma yafite akantu hariya, igitabo ciwe yakiravye, ugasanga agiye yabishitseho agaca babwira ngo ntihagire umuntu abikora ngaha, ntihagire umuntu abikorako. Wiyenda akagize purase gatoya naho ibibaza metero imwe agashika ataha yabibonye, agashika ashwana wendera muri yakubintu, indera muri yakubintu. Abantu ni mubazigaye barabaho ugasanga yaba muri kofi, yaba mu nduru n'abantu babana mu nzu, kubera afite amategeko n'amaprincipe n'inviolable. Ntumurere ku bintu, ntubikureho, ntunyambarire impusa, ntunyambarire ugasanga afite amategeko menshi. Amategeko naza guha umuntu mwidegembyo ahagaze kumubwira umuja w'icyaha. Ibyagiye gucuruza gukora mu buzima bw'umuntu, umuntu umubwira umugenzi, umubwira ibyo akora n'adakora. Umubwira ntugire ibi, gira ibi, ntugire ibi, gira ibi, ntugire ibi, gira ibi. Uyu muntu uzomuhaye ububasha bwo kubirenga. Nicyo gituma mu migenderanire tugira n'abantu ntitujya kubakira ku bintu ngo gira ibi, ntugire ibi, gira ibi, ntugire ibi. Umuntu w'umwidegembyo ari muri Kristo Yesu. Haleluya. Icyagezo kiza guha ububasha icyaha. Abanyisirayeli barabibayemo ntibigeze babaho ubuzima bwo kunezereza Imana. Icya kane, ibyagezwe bizana umuvumo. Ibyagezwe bizana umuvumo. Abagaragatega ku murongo w'icumi. Ibyagezwe bizana umuvumo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abagaragatega ku murongo w'icumi haravuga ngo abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo. Abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo. Abantu bose mu gace k'umurongo. Abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo. Kuko handitswe bazoba apfumye umuntu wese adashishikara ibyanditswe byose mu gitabo cy'ibyagezwe ngo abyitondere. Abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo. Bisigura iki? Iyo umuntu avuze ngo jongera nkore umukristo rya kera rivuga, kuko ibyagezwe bya Mose bivuga, aba yikwegeye umuvumo. Kuko mu gusubira mu byagezwe 27:26, usubira mu byagezwe 27:26 avuga ngo abareba bazabwira ishengero ryose wazabavumwe utazokwitondera ibyanditswe mu gitabo cy'ibyagezwe, ngo abantu bose baje bitabira ngo amen. Bisugira ngo nibe ko turakira umuvumo. Tufise ikibazo uno munsi mu ishengero ko abantu twizera abantu badukura ku mivumo, badusaba amafaranga ngo baze gukora imivumo muhira, ngo baruteye imivumo, ngo baruteye ibitega, abandi ngo n'ibibyeyi, abandi sinzi n'ibyo ari byo. Basanga hari ibintu abantu twiruka inyuma by'abapfumu baba bavugishwa tukivura. Nicyo ni ikibazo gikomeye mu ishengero rero. Urabona nk'ayana iyo mwumvise yuko hari umuvugishwa ngaha hantu, waza gusanga ngaha buzuye abanya kwibarabara buzuye. Kubera abavugishwa abantu bagiye mu ishengero n'abapfumu n'abaraguzi n'abakonikoni. Ugasanga umuntu yarahagaze mu kuvuga baza kujukumira. Kandi baza kujukumeza umuntu. Ntushaka kuvuga umuntu kuri amazi. Ugafite kubwira ibintu by'ubwoba, ashaka kuranumira muhiri wawe. Uranumira iwa wawe ibipfumo. Hari abadayimoni hari amikeri k'inzu yawe mucumi wawe. Abandi bamu mabati, abandi bamu isafuriya bamukoza kuna gutekeramo nta safuriya misezi igiye inyuma. Ngwe bijyanye kandi amasafuriya seza ngo ziruteka ku laboratoire. Urabona ko sanga bana amasafuriya barayamaze n'amasahani bayata. Ngo ariko abadayimoni ngo muri umupfu ngo mutaba cyo gukora mu somo bwe ruguru ngo ujya
we ngo inshuti yawe numve amatongo we ngo imivumo yaraguteye mwene data rabashaka dufise abantu nk'abo mw'ishengero rero amahoro nibo amapera jwa n'ibintu bikomeye cyane ni bantu mwenzego mu mutima wumve Kristo kwa kubundi wumve ko ubuzima bwiwe no buzima bwawe haleluya waba nigaterambere bize ngo abavyishimira bose bari umuvumo udatera imbere n'isezerano rya kera harimo amakondisiyo ukoze ibi nzoguhezagira ukoze ibi nzokuvuma ukoze ibi nzokora byari isezerano ry'imivumo n'imigisha ariko Imana ishimwe ko twagiye mu isezerano ry'imigisha gusa mu Kristo Yesu haleluya turi mu isezerano ry'imbere risumba irya mbere kuba ryiza tuza kubibona rero Imana no munsi yatubwira ngo abishimire kuba byose byagezwe bazi ko Imana ibahezagira kubera basenze cyane bazi ko Imana ibahezagira kubera batanze cyane bazi ko Imana ibahezagira kubera bakoze ABCD bazi ko Imana ikora ibintu bikora bakoze biriya badahagaze ku mwana wayo Yesu Kristo ari we buye rigumimfuruka yatawe nabo batakuri twebere tubere ubuzima abantu bose bagenda no muvumo ku buzima bwabo ariko Imana ishisha kuno munsi nimba nuko ari ukibaye munsi y'ubwo buzima kuno munsi utaho umuntu yiteganya muri Kristo Yesu haleluya Imana ishaka ko tuba ubuzima buryoshe ubuzima buryoshe n'ibisigaye nta ngorane zihari ingorane zirahabwa mu ngorane ugahagarara ugendera ko ati uhoraho niwe mugere wanje ntacyo nzotinya uhoraho aramundikiye kuko inkoko zimundikira imiswi yayo n'umuswi Imana n'inkokokazi niko biritubwiye muri Zaburi ugenda wumva ukingiwe ugenda wumva urinzwe ugenda wumva imigisha yose ari kwawe kuko papa God Imana data ni umuvyeyi wawe haleluya wumva ko ubuzima bw'Imana ari ubuzima bwawe ugenda n'ubwoba ugenda gukekeranya ugenda na confusion ugenda uvuga ati data ndagushima kuba muri jewe ndagushima kuba ngire neza ndagushima kuba amezagiye ndagushima ko nakiri munsi y'umuvumo w'ivyagezwe ariko ni munsi y'umugisha wa Kristo Yesu haleluya rero bitubwira ngo abari munsi y'ivyagezwe bose bari mu muvumo Yakobo 2:10 aha rero niho haza kudutangaza Yakobo 2:10 haravuga ngo kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe byose agatitara kuri kimwe azobacuye kuri byose umuntu wese avuga ngo ndangiyambe mu byagezwe kujya bivuga ariko akareka kucagezwe kimwe gusa kimwe imbere y'Imana haruba nk'uneretse ku byagezwe byose niba na musi utiba ugasambana gaga by'abakizwa byinshi utiba ugasambana tukamutegera iki ariko ukavuga abandi nabi kuko n'urwango cyangwa isabato ntuyikurikize kuko abanyisirayeli bateza gukurikiza isabato ibyagezwe by'Imana byose babirenzeho niba na musi wowe umumama ubyara ugashaka abantu bakaza kukuraba uri munsi y'umuvumo ibyagezwe byose babirenzeho rero dushaka twumve yuko ibyagezwe by'isezerano rya kera atabona ashobora kubibamo mu nguvu ziwe ntabwo ashobora kuba amategeko y'ibyagezwe muri Bibiliya ntawe ushobora kubibamo ushaka kubibamo n'umuntu witwa Yesu Kristo wenyine ntabwo ashobora kubibamo twese turananirwa gusa tugira ikibazo cyo kwipima n'abandi cya comparison usanga nawe y'amajambo avuga ngo ujya akijijwe neza ujya akijijwe nabi ujya arashize ku musaraba ujya acari munsi y'umusaraba ku musozi n'aratuka ku musozi ujya ndamusumba ntameze ugasanga izo ni imvugo zidahagaze mu ijambo ry'Imana ugasanga hari ubuzima bwo tubona amakosa gusa nta kindi muntu abona atari amakosa gusa kubera kwipima no kwikompara n'abandi kutamenya yuko atamategeko ushobora gukurikiza yose ntabwo ashobora kuhagurikiza yose rero ububasha bw'icyaha buri mu byagezwe kandi ari munsi y'ibyagezwe bose bari kumuvumo umuvumo tuvuga ni iki umbe kumuvumo ni iki umuvumo n'ububasha bwo kunanirwa ni ububasha butuma umuntu ananirwa nk'uko umuntu ari ububasha butuma ushobora ni ububasha butuma ubaho ubaha Imana ni ububasha butuma ugendera mu migisha y'Imana nta ngufu zawe zigiyemo ibyagezwe nabwo ni ububasha butuma ucumura umuvumo nawe ushaka gukora gutuma ubaho ubuzima bubishe bwa esheke bwa defect bwo kutitegenge bwo kutaruka mu mutima bwo kumva yuko umengo ibintu byose bihagaze mu buvuzi bwawe basanga icubaro c'Imana gihagaze ku mwana w'umuntu nico ibyagezwe byawe icya gatanu
nuko ibyagezwe nta muntu bihagakiza. Ibyagezwe nta muntu bihagakiza. Abagalatiya 5:2 gushika ku murongo wa 5. Abagalatiya 5:2 gushika ku murongo wa 5 haravuga ngo Abagalatiya 5:2 gushika ku wa 5 hamwe no mu Galatiya 2:21 haravuga ngo umva jewe Pawulo nababwira yuko nimwakebwa Kristo ataco azobamarira. Abana bashaka kugiza ibyagezwe bya circoncision gukebwa kw'abana b'abahungu. Kandi ndababarira umuntu wese akebwa bishingiye nahe yuko ari n'umwenda cyangwa ideni yo kwitondera ibyagezwe byose. Niba ushaka kugiza ibyagezwe kimwe n'ukurikiza kimwe gusa kurikiza byose, yemwe abagomba gusitanishizwa n'ibyagezwe, erega muhinduye ubusa gufatana na Kristo kwanyu. Yewe bagomba kugirwa abagororotsi, gusitanishizwa no kugirwa abagororotsi. Twarabonye neza yuko umuntu iyo yizeye Yesu n'umukiza ahinduka umugororotsi. Ntuhinduka umugororotsi kubera ivyo wakoze, uhinduka umugororotsi kubera wowe wizeye. Haleluya.